Inshuti bakunze mukurikiye Folly TV turabasubije umwanya makuru mu Kinyarwanda n'amakuru mwateguriwe kandi mwe kugezwaho nanjye Jean Nshimiyimana. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yifatanyije na Tito Rutaremara mu kwizihiza isabukuru y'imyaka 80. Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame yifatanyije na Tito Rutaremara n'umuryango we mu kwizihiza isabukuru y'imyaka 80 amaze avutse. Tito n'umugabo wagize uruhare runini mu mateka y'u Rwanda, hari umwe mu bamaze igihe kirekire muri politiki yarwo, azwi cyane ku ruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu ndetse n'umusanzu ukomeye yagize nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Rutaremara kandi ni umwe mu bagize uruhare rukomeye mu buyobozi bwa RPF Inkotanyi ndetse n'umwe mu banyamuryango b'Imena batangiranye nayo mu 1987. Tito Rutaremara n'abandi banyamuryango bakoraga ibikorwa byo guhuza abanyarwanda bari mu mahanga kugira ngo bige uburyo bwo guharanira uburenganzira bwabo, dore ko bari barambuye kubaho mu buzima bw'ubuhunzi n'akarengane. Muri urwo rugendo Tito Rutaremara yagize uruhare mu gusakaza ibitekerezo bya demokarasi, ubumwe n'ubwiyunge byari inkingi za RPF Inkotanyi. Mu gihe w'1990 ubwo RPF Inkotanyi yatangaga urugamba rw'igisirikare rwo kubohora u Rwanda, Tito Rutaremara yari umwe mu bayobozi bakuru b'iri shyaka. Ubwo atari mu gisirikare ku rugamba, yagize uruhare mu rukomeye mu gutanga ibitekerezo no gushyiraho gahunda zifasha mu rugendo rwa politike rwajyanaga n'urugamba rwa gisirikare. Tito Rutaremara yari umwe bakanguriraga abanyarwanda kumva akamaro k'urugamba rwo guharanira uburenganzira bwa buri munyarwanda nta vangura cyangwa se akarengane. Amakuru yacu tukomeze mu ntara y'Uburengerazuba, aho Ntibitura Jean Bosco yagizwe guverineri w'intara y'Uburengerazuba. Kuri 23 Ugushyingo 2024, Perezida Kagame yagize Ntibitura Jean Bosco guverineri w'intara y'Uburengerazuba, asimbuye Dushimimana Lambert. Ntibitura yari asanzwe ari umuyobozi mukuru ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu mu rwego rw'igihugu rw'umutekano n'iperereza. Uyu muyobozi asimbujwe nyuma yo kubaho ari umuyobozi mu karere ka Karongi Mukase Valentine n'umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu muri ako karere Niragire Theophile na perezida w'inama njyanama Dusingize Donata, bose beguye ku nshingano zabo bakavuga ko byari impamvu zabo bwite. Icyo gihe Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Mugenzi Patrice yabwiye RBA ko abo bayobozi banditse amabaruwa bavuga ko beguye ku giti cyabo. Amakuru ashaka tukomeze mu karere ka Rusizi, aho Dr Kibiriga wari meya wa Rusizi na visi we beguye ku mirimo. Dr Anisette Kibiriga wari meya w'akarere ka Rusizi na Dukozumuremyi Anne Marie wari umuyobozi wungirije w'akarere ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, ndetse na Niyonsaba Marie Jeanne wari umujyanama mu nama njyanama y'akarere beguye ku nshingano zabo. Ku mugoroba wa 23 Ugushyingo 2024 nibwo inama njyanama y'akarere ka Rusizi yateranye isuzuma ndetse inemeza ubwegure bwabo. Umuyobozi w'inama njyanama y'akarere ka Rusizi Dr Uwizeye Odette yemeje ko aya makuru avuga ko nk'inama njyanama ntacyo banenga imikorere y'aba bayobozi beguye. Bibaye nyuma y'icyumweru kimwe Mukase Valentine wari umuyobozi w'akarere ka Karongi na Niragire Theophile wari umuyobozi wungirije w'akarere ushinzwe ubukungu n'iterambere ndetse na Dusingize Donata wari perezida w'inama njyanama beguye. Ibi bikaba bibaye nyuma yo kuna guverineri w'intara y'Uburengerazuba nawe yasimbujwe. Amakuru akomereze mu karere ka Nyanza, abaturage bamaze imyaka 10 baremerewe kubakirwa isoko, amaso akaba yaraheze mu kirere. Hashize imyaka 10 abarema n'abakora mu isoko rya Nyanza riri mu murenge wa Busasamana babwiye kuzubakirwa isoko rya kijyambere aho ryari risanzwe riri. Bemeza ko ribangamiye ubucuruzi bwabo, binatuma bimwe mu byo bacuruza byibwa naho ibindi bikangirika. Mu gushaka kumenya aho uyu mushinga ugeze, ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza bwavuze ko mu mwaka utaha isoko ry'ibiribwa ry'akarere ka Nyanza rizatangira kubakwa. Kajyambere Patrick, umuyobozi w'akarere ka Nyanza wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, yizeza abaturage ko umwaka utaha imirimo yo kuryubaka izatangira kuko batindijwe no kunoza igishushanyo mbonera ndetse no gushaka rwiyemezamirimo zaryubaka. Abakora muri isoko bavuga ko mu gihe umushinga uzaba watangiye gushyirwa mu bikorwa, nabo biteguye gutanga uruhare rwabo mu kugira ngo wihute bace ukubiri n'ubujura no kwangirika kw'ibicuruzwa byabo, n'imicungire yaryo izaba inyuze mu mucyo kandi hakiyongeramo ibikorwa remezo bitandukanye ndetse n'umujyi ugira isura nziza. Makuru yacu yakomereze mu karere ka Rusizi, aho hatangajwe igikekwa nyuma yo gusanga mu mashyuza umurambo w'umusore ukiri muto. Umusore mu kigero cy'imyaka 20 utasimenyekana imyirondoro yasanzwe yapfuye mu kidendezi cy'amashyuza agereye mu kagari ka Mashyuza umurenge wa Nyakabuye mu karere ka Rusizi, aho bamwe bakeka ko yapfuye ubwo yogaga abandi bakabishidikanyaho. Umurambo w'uyu musore wabonetse mu gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki 23 Ugushyingo 2024, ubwo abaturage banyuze kuri aya mashyuza bakabona umurambo ureremba hejuru bagahita bamenyesha inzego z'ubuyobozi. Icyaka bamwe mu baturage bavuga ko babibonye umusore atabayishwe n'amashyuza, ahubwo yabayishwe n'urundi rupfu. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba SP Bonaventure Twizere Karekezi yamirije amakuru Radio 10 na TV10, yavuze ko kuri ubu gikorwa iperereza ngo hamenyekane imyirondoro ya nyakwigendera, hamenyekane n'icyamuhitanye. Amakuru tukomereza mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, aho Pasiteri Nkundabandi ushinjwa n'umugore guta urugo yatawe muri yombi.
Revera Pasteur Nkundabandi Jean Damascene afungiye kuri sitasiyo y'ubugenzacyaha ya Bumbogo mu karere ka Gasabo nyuma yo gufatirwa iwe bikavuga ko yashakaga kugira nabi umugore we basezeranye hamwe na mushiki we. Umuryango wari umushumba witiriwe Ebenezer rirutse kwamburwa ubuzima gatozi mu Rwanda avuga ko uyu mugabo afungiye kuri sitasiyo y'ubugenzacyaha i Bumbogo mu karere ka Gasabo nyuma y'uko afatiwe iwe ijoro ryo kuwa gatatu tariki 13 Ugushyingo 2024 aho ngo yashakaga kugira nabi umugore we basezeranye hamwe na mushiki we. Pasteur Nkundabandi yari yarakatiwe n'urukiko igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 300 nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo kunyereza umutungo no kugurisha ikintu cy'undi akagitangaho ingwate. Uwunganya amategeko Pasteur Nkundimana Bayisabel Ernest avuga ko impamvu umukiriya atahise afungwa biteganywa n'ingingo 60 y'itegeko ryo 2019 rigerekera imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha ivuga ko ari ihame ko umuburanyi akurikiranwa adafunzwe n'ubwo irya 80 rivuga ko umucamanza afunga umuburanyi hari impamvu zikomeye. Amerika yakoye ingamba z'ingendo yari yafata u Rwanda kubera icyorezo cya Marburg. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoye ingamba zo gukumira ingendo zitari ngombwa ku bajya mu Rwanda yari yarashyizeho nyuma y'uko i Kigali hagaragaye abanduye icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Byatangajwe n'ikigo cya Amerika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara CDC n'ibiro by'iki gihugu bishinzwe ububanyi n'amahanga ku wa 22 Ugushyingo 2024. Makuru yacu katakomeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FARDC yaramutse isuka amabombe kuri M23. Umutwe wa M23 kuri wa gatanu watangaje ko ingabo zabo zaramutse zisukaho umuriro w'amabombe n'ibiro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'ishami rya politiki y'uyu mutwe Lawrence Kanyuka yatangaje ko kuva mu gitondo ingabo za Leta ziri kurasa ku birindiro bya M23 zikoresheje imbunda ziremereye, anashinjiza ingabo kurasa mu duce dutuwe n'abasivile. Makuru yacu katakomeze mu Burusiya bwakoze igisasu kidasanzwe gishobora kurasa mu ntera ndende ariko idakabije kikagenda ku muvuduko ukubye ijwi inshuro 10 ni ukuvuga ngo kigenda birometero 12,000 ku isaha. Icyo gisasu cyiswe Oreshnik byatangajwe na Perezida wa Burusiya Vladimir Putin ku wa 21 Ugushyingo 2024 agaragaza ko hari indi ntambwe Uburusiya bwateye mu guhangana n'abanzi b'Uburusiya. Muteze amatwi Fawali TV turabashimiye nawe dusoreje amakuru yacu. Imana ibarinde.